Hajrong gathong open ku ye le yoka ka wada timit da ka parthai hi wro ka wi nei benta uyo ye chaj ikhia ne ga sing daman ga lyngkhooh dap khat wisnem wada timit hakleng kiri kam ka international yoga day ka wada le kamen hajrong ga phang yoga for one earth one health kam teni liang ga yungkre kam deputy commissioner ga west giant hill chirup ikre alang wa ka yungkre kam ga district hub for empowerment of women ka waha bapo ka chnat district social welfare west giant hill district dei lang ga yoga cell ka nss cell wa ka nss unit yong ka kyang nang ba government college ka ncc unit ka tom memorial high secondary school Jowai wa ki wasikai da Chimbynta lang gi wo le yoga ha yoga center ha indoor hall ka kyang nang ba government college Yagani gale yoga da yak khmat do Hercules toy members ka tri yoga cell wada ong le wagani ga yoga da is ngau bha da gari India cha ka parthai he walang ba I yojngai Narendra Modi da pen psia oka ha ka United Nations house nem arajar khatso wei hau arajar khatsan wan da pen bana ga United Nations wa ha ka arpho witring ujun man usnem to ka sngi kenmo buram nei benta I chai ikhia ha ka parthai hi waro ka wi lang ba ile yoga Doong ule wa ile yoga na jrong wa yarap ko open yo ye do ipran wa chait wa khia yarap ko open chait le ye bor perkhat pradany ubru uji lc melim assistant commissioner west giant hill district hawa pensiaw ye mkam ile yoga he im wa man kasngi yuluti ule wa ini ile yoga to open mlin kiman kasngi dukat ha kasngi kerpang don hi ka 11 international yoga day ko wa kamatibi nirok kasi yang di yoga ko dap khat snem ke yoga lanba ka yoga hi to ko wi ka jing es nyau bha na ka ri India chak parthai nangkong do ka yoga hi da le da kini ki ong ki sadhu le ne ki sage le benta wa kamon u ye ki u im aga ta jing im ro sok ko kamen lem ko wan ka jing kwa prai la ne jing wan ka jing kwa yo pun hun ya ki hendrai yo pun hun ya man se talang ba ka ni ka jing chem hendrai kan ni wan wa ro da chim ye ka ni jing start man ga ko wi ne benta ka chaj ka khia to du kat ha ga met ka phat hendrai chaj ka khia ha ka bor prakhat ai ta ha bor man se ai ti daw nang sedang to kata to ka jing khmu ta lang ba ka jing Jio janga yang Prime Minister yang ini Narendra Modi da pensia uga ha ka United Nation da hau arjar khatso kan wa hau arjar khatsan da declare United Nation kam gawi nagisgi o kun mo borom ye nagisgi le benta I chai khia le benta yang ko pertha hi bro ko wi yo man ku chai ku khia dar gam te hanne ga snem honu snem ga team yang ga 11 International Yoga Day deman ko yoga for one earth one health yoga ne benta kubi ran hi ke perthai kubi ran hi ke chai ke khia nei bha wa ro wa ba hi yo mani ku chai ku khia ku sup ku sai ku im sup im sai ku ye u bang ni bam hi bang khia idem ta ta jing ku yang ta ta jing sup ku tendre ha wan bru nei ti daw lang ba ga yoga hi chai ge hi wa kaman upun suk hi ya ga met ka pha yang hi de pilan met hi yang ya ka asanas de wa le hi ki pranayam yo pun suk hi ya ga bar perkhat perdan yang hi nei ba ka pranayam to ka ring da men sen do wa di perkhat perdan yang hi ye ki pelai ye ki u control lang ba ka ring da men sen kam yo hi ubru wa try speed u ring da men sen ka ubru o jai o kom ring da men sen u ta slow and steady kata dah ni lengba ke practice ya garin nam se pranayam kata ya rapko kam jo le practice ya ga meditation ga dhyan angge kata le wan ra ka yo guru manu o relax o manu hoi o manu wa chom sup wa sign ha ga jing ya ko man kasni da dikte ten ya wa kini ta ka kabu ka blessing le ne ga jing kerkhu ya ga parthai hi wara bawi wa ni ga jing start ko na India de yo ika u ya samlang chaparo ga ri ya ga parthai wai wa langba ga ni ga jing start yo ti ga jing long guru wara parthai yo wan ki guru ki wa tip guru tip lai ki wa in sup in sai wai wa ki wa chai ki wa khia
vay wa kam jo la wa ya buram prabru mohoi em ri chon bichne mohoi em ri dat cho mohoi em patma te thaga le tane hai wa pun maso pun takha yaki roman ni ki wasop sai hage jing na Chimbynta lagi ten ko belai ni sen ko belai happy international yoga day next